radical group in mấy tay MLA te an cậu kho mà vangin ven himna khẩu zo ka kalpui ni SP chuan program nei ma hian ral thuam kengin kangla lu an tum ni na soya kangla 40 kumsang khazariat som ko pakhat thleng khan Manipur lel ram ani thena radical mấy tay group arambai tengol chuan Manipur mấy tay MLA te chu Nimin Khan Imfala Kangla Forda meeting nei turin samon an ti chuaka hei wang hian state chuan he muna hian ven himna khau jok akal pui ni thu chua siamin Superintendent of Police Imphal West chuan Kangla le a chevela ven himna ru manna chu chipchir takena soya Arambai Tengol Radical Group Valley area a volunteer tam takomna chuan Minister le MLA tel zongjong te chu an ko vekti anem nget bokani Zingdar somvela Kangla Valley District a thlengin SP chuan program nei ma hian ral thum kengin Kangla lu an tum thu asoya Kangla Fort hi kumsang khazariat som ko pakhat thleng khan Manipur lel ram ani thena ne thu chua tarlan danin thole ni zinga tang khan Kangla le a chevela police officer le sipai te baka VDF Village Defense Force Home Guards CAPF Central Armed Police Force le Assam Rifles mi le sa te chuan khap le ti top tumin Kangla a ral thuam keng Arambai Tengol member te lu chungchang thu chua nein ma an la Fort chunga le complex gate palia te deployment siam ani to bokani heti lai hian thole ni khan Arambai Tengol roi tu kauran banga khumana en kol nia soi Facebook page chuan ni khat kalta a Manipur atla Minister of Home Affairs team pakhat chuan he pol unit commander te an kom ni in soya MHA atanga member pathum omna special team chuan thole ni khan Manipur an thleng to a khotlang pani te ne na remna zonga in biak na nei le state chunga thil omdan te na tur ro manna siamani he pol hian MHA team an hmunia soi chuan kuki zomi khotlang zinga lung oilona asiama kuki in pi Manipur state chunga kuki nam sang te apex body chuan he an in biak na hian thila ti boi thui hle don ni in a soi he meeting boy taka hian Minister of Home Affairs in namin kara buin rei tak tuna thlaria chung zat oto chinfel dan tur ro manna siam chungchanga thil hlo thon om tak asiama chu baka Minister of Home Affairs chuan Arambai Tengol ang firfiak pol a thlop tu telaka thu thluk na siamin ma alak chu a in me hle ni in an soya kuki in pi Manipur chuan Minister of Home Affairs chu thil hlo om tak thleng theilaka film khur tak le ngun taka en fia mai lovin mala turin nasa takina nge na Manipur kuki in pi te chuan Arambai Tengol le a thlop tu te zongjong ti to pandu ber thu antar lang Manipur khopoi Imphal khopoi chunga Kangla Fort chevela Central le State Security Force zatam takin defensive position an lua hei hi Fort Siege chunga Valley Base Village Defense Force in vantlang in khom an kautran ma darkar somni pali ni khat nuwa ne he pol Arambai Tengol eti hian MLA zongjong te somin Manipur-ah tharum thona thleng chungchanga roi tu te chu an din mun ti chiang tura bai sayan ni ti in an sai he pol hian vantlang in khompui nei tura an kauna chan chu thingtlang mi pali tha an ni wangani ti in an tar langa Home Ministry a special member pathum omna team chu thole ni zan khan Imfala an kala eti nen in biak na an naya Home Ministry a advisor on Northeast Affairs AK Misra kai hruai team hian eti hruai tu te hi Rajya Sabha MP Leisemba Sana Jauba Chena in Imfala an muni
Home Ministry team member dang pahnih chu Subsidiary Intelligence Bureau SIB Delhi Joint Director Mandip Singh Tuli le SIB Joint Director Imphal Rajesh Kumbul te an ni heng zong kara hian naga nam hroi tu te telna MLA somthum panga chuan koki nam sipai pol somni panga nena suspension of operation SOO in remna an siam chu ti top turin central nena an nge na he thil phut hi ti hlot le ni lo chuan hroi tu te hian mipui te anin rol hnuwa action dik takan la don ni in an sai action an sai hi ban na tur le Manipur-ah BJP sarkar ti tlak tir tura vo khanna ani ti a soya oma he state assembly a hian seat somruk chuang a omane MLA te hian thole ni khan resolution an siama central state le koki nam sipai pol somni panga ten tri-party SOO agreement an zia chu a top hlenga ti top ani hnuwa security force te chuan koki nam sipai te laka full scale operation an nei thei don ti an soya SOO nena inrem na nei hnuwa hian sipai pol te hi designate kema an da ane nikum me thla a tlang rama koki nam le valia tam mei te in kara ram resources political representation le affirmative action policy te a inrem lo na chu alo om tran ta ne Manipur security advisor Kuldep Singh chuan Karmasa Khan thuthar thedar tu te akoma ramri kho pui Manipur-ah Myanmar tanga pol then khat silai kengten security force te an bai thei thu asoya ma se fin fiana ero ala om lawani namin kara boina chuwa ka hian mi zani chuang an thi to a mi sang tam dak chu ram chunga tangin son chuan ni to bokani member pathum omna special MHA team chuan meite organization an hmuwa NRC dilna han siama member pathum omna special Ministry of Home Affairs MHA team hian Nimin Khan Manipur State khopui Imphala meite socio-cultural organization Arambai Tengol member te an koma MHA special team hian interlocutor AK Misra kai hruain Arambai Tengol member te nen hian in biak na round ni an nei ani thudon na in Nimin Khan first round talk in biak tum khat na hi teamin Imphal an thlen hnuwa an nei a vo in hian in biak na round dang nei le ani dona state chunga boina om mek chin fel dan tur ngai tu an tum thu an sai meeting nei chung hian Arambai Tengol te chuan Manipur-ah National Register of Citizenship NRC updation nei pui turin phuna an siama base year chu sangkhat zakwa somnga pakhata da ania he thil hi siam thatni se ti in an phut ani an thil phut pathum na chu Thren omram Mizorama detention center om te chu no chu ania meite organization hian an state chunga Assam Rifles te chu Central Force dang manga thlak vek turin an phut bokani chu mai baka Manipur-ah danbo chiania soi zong te chu scheduled tribe li sa tanga pai vek turin an phut ani state an om chung hian eng pol dang nge an hmu don ti ero hriat alani lo ti in thudon na chuan atar lang Manipur-ah tharum thona thlena tanga ni eng mazat nuwa special team MHA te hi boina chuak state a hian an kala January ni sompasari khan Manipur-ah firfiak ral thuam kengten an bai wangin police commando pani an thia mi eng mazatin liaman tur boka atuk zinga Manipur-ah thil thleng sang pania civil mi panga chu misual hriat lavin an that ni in police te chuan an sai Bisnipur district a ningthau thong kha khua ral thuam keng misual hriat lavin mi pali an thata Kangpokpi district a Kangchup ching khonga mi pakhat an that bokane
khati zong khani le phot se video dot le hilo chang le don nia